Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna can setting hile pop up kiti na Chrome ham ipi hoilai hile internet hile naga mana pop up message sung ho cho ho iti thad ham alule chu bola pha ham bolwa pha ham kan sei de na je jon abula kona azon again hin vet pin chi hi important hai na phone na ki bol khila na phone virus lu the he ti he ka ha he samasan. Okay, kipat masang kami chule bonga hen kipan ka video ho abula ko nan hin vet page jen kipa thu ken se na ten tuna ken se de joang ka seitan ten la thumbnail la na mu ta na pop up message hung do ji ho hi itabang ham che ama se pe na mana cha screen na ka pin che cho ta bang hen internet na thil ham khat na ga hol ai lo na download go example la kain master cha ka download hin ka download pe na tia cho hung he na so chu it is tha dham chi tabang po cha application nam te this recommended that you update your clean for your your phone kiti hello Samsung kiti na phone min hung da virus tam wal je acho naki clean nga ya na ti tabang message sunga hin chi install bolin tin apps in install bolin tin chi bola pha bola phalo ham chu ka sei ma sat da na ten la chon atha dan ka hin sei da chi khalanga ge la le na phone hang wal hi je a chu ai lo le virus tam wal je a chu chi message a hung ten na phone chu vibration da na vibration chu nang na ki chat the ne lo le e ka te virus tam wal tai chi a ta hung ha tin na gel mai the na ai ma cho hi ta chu na gel khil he chi hi advertise ki ti le ahin bolwa chin apps na manale clean im cha virus chu thing lo de na ahin cha he na data hi min agu the na na data na save no ma hele chi apply na bol lo de chi ti top ti ai pop up ho hi pop up message iti su mang tham ti kinale kain ve sa den example a Chrome ham naman na Chrome ma chuna lu na ti app so na download go na pop up message ho na off ding a hele Chrome man lu ding apps ma chuna lu ding na lu chaiten achung langa 3 dot hi nami eding nami chaiten la chun ti ai hung min tin setting lai thil tam ta hung history download bookmark recent tab ti ho sharing min tin cha hoya che du ham ti la anoi pe na setting a lu du hana setting a lu jo ten lo cha hin email hung do da na email hung do ding nei lo na email lo yong le kholo na email ale na email hung den ten jo ten lo hoya che ki du ham ti anoi lang na tol su diu na tol su jo ten la site setting ki ti hen site setting a hin chu na lu de site setting da ti ham ti la thil site na ko na min ni khat the na ji a site setting ti iten cha ga he ding khat cho site setting a ko na mi tam tai hacker ho hin mi a hack to ki the na chong cho ki ve na pha ji a chu site setting ai lu cha ten la pop up message hi a chu pop up na hol diu pop ups and redirects ti he imi adu cha he block ki suna hin example a cha hi ki on hin a ki on chu na off deu he na ti chu la hi off na ball deu na mi cha ten na hung back deu na hung back ten la thil na download go ham hi on le pop up message hung lo de na ten le pop up message na ko na chu virus on na ki kai lu jo de na su theng le na ki kai lu jo ding hi lo le na data mi na share go ji a chu na ki update na chong chu ka he sa ana ball hi win la na ball wa la wan cho ka sei thei pun na ai wa video na vet jo wa na ball la wan cho nang ho thu hin na ball wa la na ball wa hi la na ki ven he ti he na ki ven thei he ti ka hin he sa chen che ki pa